ibitatekerezwaga na mama 23 nibyo bimaze gukorwa. Ibi bimaze gucanga igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC, ingabo z'u Burundi, ndetse hari n'amakuru avuga ko ubu kubera ko hashyizweho akadomo kuri misiyo ya DRC, ndavuga misiyo y'ibihugu binyamuryango bya SADC byo muri Afrika y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byari muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Ubu biravugwa ko ingabo za Afrika y'Epfo kwa Ramaphosa zari mu gice cy'amajyepfo ya Kivu, ndavuga muri Uvira ndetse no mu byerekezo bya Lubumbashi, zatangiye gutekerezwaho uburyo zigomba gukora misiyo itandukanye n'ibigendanye na DRC. Amwe mu makuru y'ingenzi tugiye kugarukaho no operation ikomeye cyane Maisha. Iyi operation yiswe Maisha ya mama 23 yongeye kubabaza cyane abaje ku butaka bw'igihugu cyabo mu buryo bw'inyungu n'inda nini kuri bo, kubera ko turaza kwinjira muri Uvira ndetse no mu misozi miremire ikikije Uvira, aho abasirikare b'u Burundi bongeye kubabazwa cyane. Reka mbahe ikaze kuri iyi page y'ingenzi, page ikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ariko mbere y'uko rwose mbinjiza ku mirongo y'imbere